but I'm very glad for everyone that came here. Ik is blij voor allemaal wat hier is vanavond. Oké, laten we beginnen met gebed. Is daar iemand hier? Is there anybody here who wants to pray? Nou, dan maar. Het is een voordeel dat zo'n naad zo is om je woord van Heer te horen. Als mensen wat doodgaan, wat die woord aan Heer verkondigen. Het is voordeel om een gebed te horen vandaag en dat is een dier gemaakt door die dag. Dat is die volgende gaan om een volgende dag te zien. Die kant van de leven. Zo gaat het ook weten voor dat. Kijk, ik zeg dank je, Hemelse Vader. Dank je, Jezus Christus en de Heilige Geest. Heer, vanavond was allemaal, waar die is zo tot veer gedraaid. Dus vanavond die woord kan spreken en ik kan luisteren en ik kan innemen en de daden van die woord kan doen. Dus vanavond dankbaar is dat we zo'n schoolloopbaan hebben en dat we kan gaan om een weer te gaan zoeken, een weer te gaan krijgen voor ons. En dat is aan de kant van de leefkant is dat we een veilige plek is, dat is de mensen wat ons aan ons kijken en dat is gezond is. Dat ons gelegenheid kan krijgen, dat ons kan lezen en dat ons gezond kan blijven. En dat ons die woord kan ontvangen, dat ons kan leven. En dat die naam, dat is ziende aan te wees. Dat is veilig kan wees vanavond. In de naam van Jesus, amen. Amen. Thank you, Joshua. Alright. So, at the beginning, guys, we're going to sing a song. Ja, ons gaan 'n bietjie sing vandag, né? Een lied. Ek weet nie of julle die lied ken nie, maar ons sal sing. Julle kan staan of julle kan sit, hè? Julle kan jank staan.
So we want to be on fire for the Lord. Wat betekent dit? Ons moet brand. Wat betekent dit? Wat betekent jy moet brand? Okay, as jy rugby kyk, dan sê ja, nou jy is blij as jou team goed speel, né? Jy is 'n bietjie mal. Let us speak the truth. When we look at sports, we become very much hyped up. You know, when we're meant to, sports are, so then you become a little bit, that kind of a character, okay? You're very happy about what you're looking at. It makes you happy, makes you play, yeah? There you act different and you would act. Usually, I know when I used to look soccer, in Germany we didn't look at rugby, we looked at soccer. So, when I look at soccer, and I was like, play, as die team goed gespeeld het, ne? So is dit. En ons wil ook vir die Here bly wees. Ons wil dat ons in alles wat ons doen vir die Here, dat ons dit met blydskap doen. Waarom? Because it's a good thing to be happy. Also for the Lord. Ja? Dus niet allemaal in die kerk, alles staan zo dan. Nee, jy kan bly wees. You can be happy. Alright. So how are you guys doing? How's everything? Hoe gaan het? In the school? You've got vacation soon, huh? Soon vacation. Looking forward to that. That's nice. Alright, so the topic I'm going to be talking about today. So the topic we're going to be talking about today, preachings of the world versus preachings of Jesus. Shouldn't say the grammatical error. Alright, what's staan daar? Forgiveness. Wat betekent forgiveness? Can you give me an example? Someone give me an example. Forgive. Ja, maar hoe? It's the same way. Geef me een bijspel, an example. People do wrong. Okay, and what do you do then? Forgive. Yeah, okay, good, yeah. How do you forgive? Okay, like let's say people do wrong, for instance, somebody in school, somebody slaps you in your face, okay? Iemand slaat vir jou in jou gezicht, in die school. Wat doen jy dan? Jy vergewe, hoe vergewe jy? Excuse? Ja, jy kan hem druk, ja. Maar niet zo druk dat hij niet meer kan asem krijgen, ne? Dat is ook niet zo goed niet. Maar je kan hem druk, ja, je kan dat doen. So yes, you can give him a hug. That's one way of showing that you forgive somebody. Yeah. You can say to him, "Ik vergeef jou." What does the Bible say? If somebody hits you on one cheek, what must you do? You must turn the other cheek. Als iemand voor jou slaat, dan moet je die andere wang daarin houden, ne? So, forgiveness. This is what the world says. Pay back evil for evil. Yeah, okay, if somebody beats you, you beat him back, and you better do it better, so that he doesn't stand up again and doesn't have another chance to beat you again. Next, you hold grudges. Wat betekent dit? Holding grudges. Wat betekent dit? Dat betekent, als iemand voor mij iets gedaan heeft, ons pleit bij die baseball van, hij heeft mij geslagen en mij gezegd, dan is ik kwaad met die mens. Ik haat die mens. Elke keer als ik die mens zie, dan denk ik ik zal hem krijgen. Hij moet wachten, ik zal hem... Ja? You hold a grudge. You don't forgive. Ja? Je denkt altijd daarover. Je kan niet stoppen om daarover te denken niet. Elke keer als je die mens ziet. En bijna interessant, dat is bijna keer zo, hè? Daar is soms mensen 100 jaren lang haten elkaar.
Die Engelse en die Afrikaans, ja, hulle haat mekaar. Hundreds of years, they hate each other. They still don't forgive each other to this day. They still hate each other. But both white people, white English people, white Afrikaans, but they don't get along with each other. To this day, they hold a grudge. En dat kan niet vergeven. Dat heeft voor 100 jaar geleden gebeurd, maar ik haat jou nog reeds. Wat jij aan mij ik weet niet wat zijn naam was, maar je hebt hem niet goed behandeld. Ik haat jou, ja? So, and that can go on for generations. Hate is a powerful thing. And it can destroy your life. It eats you up on the inside. Okay? Being angry, I don't need to explain that. Je wordt kwaad. Be bitter. It's another way of like holding a grudge. You're being bitter, you don't want to forgive. It's the same thing basically. You hate the person who wronged you. Like I said, every time you see him, you're angry. Elke keer. Sometimes, I know in my life, I had people like that in my life. I hated them whenever I saw them. Maybe you guys also have people like that in your life. Okay? Now what does Jesus say? Wat zei Jesus voor ons? Hij zei, love your enemies. Je moet je vijand lief hebben. Dit is niet normaal, niet? Normaal is, kijk maar in die wereld vandaag. Kijk maar wat aangaan in Israël en Palestina. De Heer noemde Palestina. Wat daar aangaan tussen de Israëli's en die mensen van Gaza. Wat daar aangaan in, you know, Russia, our friends between Russia and between Ukraine. There's always fighting going on. When I lived in Germany, also a long time ago, the French against the Germans didn't get along. There's always fighting going on. Also here in Africa, African tribes fighting against each other. Yeah? Because they want to have something. This is not normal. Love your enemy. Pray for those that harm you. Jy bid vir die mense wat vir jou iets doen wat nie goed is nie. As iemand vir jou iets doen wat nie goed is nie, dan bid jy en jy sê, Here, asseblief, vergeef die mens. Ons het dit gehoor vandag. Wat het jy gesê? Hulle weet nie wat, as hulle, if they do something with their hands, the signs that they show. I don't know, hulle weet nie wat hulle doen nie. Hulle weet nie wat hulle doen nie. Ja? Dit is wat God sê. Die mense weet nie wat hulle doen nie. Maar hulle doen dit alreeds. En hulle doen dit altyd. Maar God sê, jy moet altyd vergewe. 7 maal 70. 490 keer in die dag. Wat die Here daarmee wil sê is, jy moet altyd die mense vergewe. Is nie maklik nie. Is nie maklik nie, maar met God kan jy dit doen. Hy gee jou die krag dat jy dit kan doen. Dat jy mense kan vergewe. Van die hart af. Nie net sê, ek kan met al mense praat en sê, ja, ek vergewe jou, maar agterkant byt ek op my tande. Ek sal hom kry. Ek sal hom trekslaan. Ja, so, jy kan so dink in jou hart, in jou gedagtes, maar met jou mond kan jy sê, ja, my broer, ja, kom hier. Ja, dat kan so wees. Ja, laat ons nie. Let's be real. Let's speak the truth. What else does Jesus say? Do not pay back evil for evil. So if somebody does something bad to you, you know when you were children, when I was children, sometimes, I don't want to give you bad ideas, okay? So don't do it, or else Heidi will tell me I gave you bad ideas. But when we were children, took a bucket of water, put it on top of the door, and then somebody opens the door and the bucket of water falls on them. Huh? Okay, it's someone nut. That doesn't make the person very happy because it happens in front of everybody. Yeah? Alle kyk en almal lag. Ja? So, nou wil jou hem terugkry. Ek sal hom ook nat maak. Nee, jy moet dit nie doen nie. Vergewe hom. It's not easy because he made you look like a fool. Jy lyk soos 'n domkop. Maar jy moet hom vergewe, is wat Jesus sê. Forgive those who have harmed you. En dit is nie maklik nie. There are some people, especially when we speak about racial things, when people hate you just because of your skin color, and they say, ek wil niks met die mense doen nie, want hy is swart, want hy is wit, want hy is geel, ek gee nie om nie wat vir, I don't care what kind of color. They can this racially hatred between a lot of people, also here in Napier. And then, that person hurt let's say he hurt your father, and they hurt your grandfather, and your great-grandfather.
Can you forgive the person for doing that? Forgive them for what they did to your family. I recently looked at a television series. There I saw that in America, they hung the black people. They would hang them from trees. Yeah? Because they were black. Now, can you forgive such a person for doing that to your ancestors? Hulle het dit gedoen aan julle voorouders. Kan julle vergewe? Ja? Dit is wat Jesus van ons verwag, dat ons so mense moet vergewe. Dit is wat Jesus van ons wil. Here, Matthew 6:14-15. For if you forgive other people when they sin against you, your heavenly Father will also forgive you. But if you do not forgive others their sins, your Father will not forgive your sins. So, jy kan dit doen, jy kan die mense haat. You can hate the people, but if you do that, if you live a life of hatred, first of all, you will never be happy. Jy sal nooit bly wees nie. No matter how many times you get back at them, I'm going to get back at them. So now you kill them, and then you kill their grandparents, and then you kill their children. Okay, now there's nobody else to kill. What are you going to do now? So, if we don't forgive, as ons nie vergewe nie, sê God vir ons, dit is aan ons gerig, dan sal ons God ook nie ons sonde vergewe nie. En dit is nie goed nie. Want as ons eendag voor God staan, en God sal sê, ja, jy wil nie vergewe nie, dan sal ek jou ook nie vergewe nie. Gaan na die hel toe. Dit is hoe dit sal wees. Dit is wat God in sy woord sê.